Nihin April ni ruk thong ni kulali daha kha post Thawngchimnak shamkan thok changlai. India-Myanmar Ramri a Duhlo Langhternak Tuah an Timh. Mizoram shambun ZORO shrenak in India-Myanmar Ramri a Duhlo Langhternak Tuah an Timh tia Thawng kan thai. India chawzani India le Myanmar karlak zalong te in tlonkai nak nol ashopin a India-Myanmar Ramri Hrawh sarding in Timh Tuah nak angai mi kong he pe tlai in India-Myanmar Ramri a Duhlo Langhternak Tuah an Timh hi asi. April ninga a ZORO Executive Committee meeting an thui aralai mi mainil heiruk a Ramri a Duhlo nak langter ding in becha nak an ngai Ramri a Tuah ding mi Duhlo nak langter nak a Mizoram chung mi zapi le Chinram lei mi zapi mun khatte a ital ding in somnak an Tuah tia thai asi. Chinram a akai mi SAC Ralkap mojo Pasarih PDF ni an show thlang lai lai tlang a akai mi SAC Ralkap mojo tlar PDF ni lampi a an ka e mojo Pasarih an show pyak kho na tia thai asi. March nikul ministry a pakhuku in Chinram lai a akai mi SAC Ralkap mojo zakhai shong chu April ni a PDF ni kama khopong an ka hi asi. Chu Kahdohnak chu minute somli shong Hrawh e SAC Ralkap ni aiding tirol phornak a an man mi truck mojo Pasarih chu PDF ni mai in an khang pyak kho na hi Kahdohnak a hin WPF LPDF BLY le kama PDF tel in PDF Ralkap buriat an ibom tia thai asi. Kanpetlet Peng Kahdohnak a Faak Khuami zale somnga Leng an Zaam. April ni thum thok in Kanpetlet Peng chung a mi zapi Ralkap le SAC Ralkap karlak a Kahdohnak a Faak e Khuami zale somnga Leng an Zaam tia Thawng kan thai. SAC ni Vanlawng in athla mi SAC Ralkap pol chu April ni thum a Kanpetlet Peng phianchong khote a amphan e chinsiam tlai bu na he Kahdohnak a chuak phianchong Khuami pol an Zaam di na in azam khawlo mi kumsom ruk le kumnga upa pakhat chu SAC Ralkap ni an tha e adangkum upa panhi zong atu tiang an sining le an umnak thai asilo. Kanpetlet Peng mi zapi ukhroi tu bu ni khuchung in pol chu SAC Ralkap pol ni an khang na e atu tiang a in zai zada an khang chang ti mi balte fiang in thai asilo tia Thawngchimnak a athan. SAC Ralkap sin a Vanlawng Meirawlhaang Zuar loading in UNHRC ni bia acha UN Human Rights Council ni Myanmar kong he pe tlai in meeting atwa e SAC Ralkap sin a Vanlawng Meirawlhaang Zuar loading in bechanak atwa tia thai asi. April ni li a chungtal ram somli le Pasarih an umnak UNHRC meeting chu Geneva khwa a an tua e Myanmar ram kong he pe tlai in atu bantuk hin bechanak an tua hi asi. Chu bechanak ning a chun UN chungtal ram hna ni Myanmar Ralkap sin a Vanlawng Meirawlhaang Zuar loading chun Myanmar ram mi hna humhimnak anhur song khau tu ding thilri asi lo a Shyamnam pol Myanmar Ralkap sin a Zuar loading ti mi hna an ital atu bantuk in UNHRC ni bechanak an tua liao a tiluk ni lungthlin lo nak alangtar lo asina in zapi bechanak a ital adu lo tia thai asi. SAC Ralkap ni Htilin Peng Yemyatni Khua an khangh makoi ramthan Htilin Peng a ummi Yemyatni khote chu April ni thum a SAC Ralkap ni an khang tia tol chung media asami jo alin tai ni alangtar SAC Ralkap ni an khang mi Yemyatni Khua chu inzali shong khwa an saknak ase e chu chung a inzani deng achiam di tia thai asi. Htilin Peng PDF zong ni SAC khang mi Yemyatni Khua mhantlak pol an langtar e chu mhantlak a chun khochung in tampi achiam mi hmu kho asi.